Yes, reka musuhuze kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ni update zimwe zigiye zitandukanye by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo nta kindi kintu kiri kuvugwa hariya mu gihugu cy'u Burundi n'inkongi y'umuriro ikomeye cyane yaje kuza kwibasira amwe mu masoko abiri akomeye ya hariya mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu, hari imiryango y'abantu bagiye batandukanye baburiye ubuzima muri iyi nkongi y'umuriro. Nk'uko muri kubibona, abaturage bari bahuriye cyane ko hari n'umunsi w'isoko, n'ubundi abaturage baje mu bikorwa byabo bigiye bitandukanye baje gucuruza. Rero iri rikaba ari na rimwe mu masoko yari akomeye hariya mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo yari amasoko abiri yose rero yaje gushya. Amakuru atugeraho nuko ahiye muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Rwose ubu ngubu turiho nibwo iyi nkongi y'umuriro yibasiye iki gihugu, rwose ikirambika hasi nk'uko uri kubona kuri screen zawe. Hari imiryango igiye itandukanye yaburiye ababo rwose muri iyi mpanuka y'inkongi y'umuriro. Rero mu by'ukuri Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye ari mu bihe bitoroshye mu by'ukuri byo kuba igihugu cye kibaye itongo, kubera ko kabisa ngira ngo nyine muri kubona kuri screen zanyu, kiriya ni n'igihugu numva bavuga ko rwose batihagije mu buryo rwose bashobora kuba bashyiraho ingamba z'ubwirinzi, harimo nko kuba bazimya n'ubundi donc bazana kizimyamwoto zikazimya izi nkongi z'imiriro. Rero amakuru ahari ari kutugeraho biri kuvuga ko abantu benshi bari gupfa cyane bitewe no kubutabazi kubona biri kugorana bitewe n'ubushobozi buke iki gihugu gifite.